Selamat pagi mahubata haganupan, uriah hinaholongan ni Tuhan ta, ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malasuhurta boy hita puho humbani podomanta, ibagas na sehat-sehat. Jadi paima ipukah hita horjata, parlube hita ibohali ibagas hata ni Tuhan, sebagai sumber ni hagugohon bata. Alanyai pasade hita hurta, ibagas tonggo, martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Bani kesempatan na ibereham huban nami. Buitongon hanami puho humbani podoman nami. Paimay puka hanami Tuhan aktivitas nami. Parlobe hanami nasihol manjalo hata haguluhan na humbamu. Sebagai sumber ni haguguhon ban nami. Marsahak maham Tuhan. Dumasirsir hanami manjalo hata haguluhan na humbamu. Amen. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Nagabe hata ni naibata bata bani sogot ni Arion ay manatar surat bani 2 Musa bindu 20 ayat 7 sonon mahata ni Tuhan ta. Lang malo sobutonmu goran ni Jehovah naibatamu ibagas hapung ni uhur. Ay seng apitan ni Jehovah barang ise na manobut goran ni ibagas hapung ni uhur. Ay mahata ni Tuhan ta. Ita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus bani kehidupan ta sehari-hari sebagai orang Kristen pasti do may boto hita pasal titah ni naibata. Bahkan adong do buay hala Kristen na do hapal hubani 10 titah ni naibata. Ita ganupan totu tujuan ni titah ni naibata na 10 on laho mangatur sonahado sa sitong ni pasal hubungata aseboy hita marparlaho ibagas hasitongan ibagas goluh na marhabiaran hubani Tuhan naibata. Halanya ia turhon Tuhan naibatado sonaha mahubungan tapakon Tuhan. Atape nagati isobut hubungan secara vertikal. Sonai homa hubungan ta pakon sesama jolma. Nagati isobut hubungan secara horizontal. Kita ganupan na inarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Humbani titang na 10 on. Salasada maay na itekan kon hubata ay mahumbani tita na patoluhon. Napagolpahon hubata ase ulang manobut kon gorani na ibata Jehovah. Secara hapung ni uhur. Artini ay nasyam bapa inang teks taon laho patugah kon hubata bahasa lang hape marosu Tuhan na ibata mangida jolmain na manobut kon goran ni Tuhan secara sembarangan. Artini ay lang ibagas tindakan na hormat. Lang manobut kon goran ni Tuhan secara hormat, secara ibagas na marturuh ni uhur. Tapi gatido hita manobut kon goran ni naibata secara sembarangan. Bahkan adong do gati itangar hita hasoman na manobut kon goran ni naibata dengan memakai sumpah. Bodo mungkin gati itangar hita contoh ni bani sada pengadilan totu adong do ibani jay sumpah. Tapi boy hata honon ay menempatkan nama Tuhan bani tempat ni. Tapi marhitihon ni teks ni 9 taon sumpah palsu totu langi harusukon Tuhan na ibata. Mandilo goran ni Tuhan bani nalang tempat ni. Ondo nalangi harusukon Tuhan na ibata. Halania hana siam hasoman halani goran ni Tuhan na ibata ay manaibata na kudus. Goran ni Tuhan na ibata ay Tuhan na marmulia. Goran ni Tuhan ay goran na mapasing. Goran ni Tuhan ay goran na agung. Sedangkan hita jolma ay jolma na kotor. Jolma pardosa. Nalang pantas manobut kon goran ni naibata.
Halanya ipagol paduhu bata sonaha ase tetap hormat hubani Tuhan nai bata. Mandilo goran ni nai bata bani bulat nyuhur, mandilo goran ni nai bata bani tempat ni bani pamujion nasitong ilobe-lobe ni nai bata. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Totu pembuktian ni holong ta hubani Tuhan. Ituntut do hubata marhite maka holongi Tuhan dengan segenap hati. Maka holongi Tuhan dengan segenap jiwa. Rosida subani akal budita. Maningon iha holongi hita. Tuhan nai bata. Halanyai manobut kon gorani nai bata lang salah. Ketika hita mapergunahon hata ni nai bata, goran ni nai bata secara tepat. Bodo mungkin onggai tangar hita ungkapan ni orang tua na makatakon ketika isebutkan hita goran ni tulang ta secara sembarangan, bahkan IP ni nilai pak duai. Onggai doi tangar hanami hata ni orang tua patang do manggorani goran ni tulang dili. Halanyahan ini rado lang tubuh na sinuan. Patang do nini hita manggorani gorani orang tua na doma lebih toras humbata. Sedangkan bani adat Batak ay pedoma iya turhon. Berarti nama itu sangat penting. Patugah kon pasal identitas ta. Isedo hita. Toto sonay do homa marhitehon ni teks ni ambilan taon. Humbani tradisi ni halak Batak on pedom majelas ihatahon hubata. Sonahado hita ase saling menghormati. Sesama hita jolma, apalagi maai menghormati Tuhan nai Batak. Halani ai marhitehon ni teks ni ambilan taon jelas ipatuga hutonga-tongata nini ihatahon bata lang maloso buton mu goran ni Jehovah nai batamu. Ibagas hapung niuhur. Artinya ai ibagas hapung niuhur berarti memiliki sifat yang sepele. Laho manubut kon manggoran kon hata ni nai bata, goran ni nai bata. Tapi marhitehon ni teks ni ambilan tahun ipagol pa hutonga-tongata. Sonahado hita ase mamakei kon goran ni nai bata ay ibagas hasitongan. Halani goran ni nai bata ay magoran na pasing. Napatugah kon pasal kemuliaan ni nai bata. Hapasingon ni nai bata. Bahkan anggoy basa hita bani kitab 2 Musa bindu tolu aipe. Ipatuga dosona hama Musa pajupah pakon Tuhan marhite apui na mosong na poron idida si Musa tapi sasitong nilang mosong na poronay. Tapi ijon pataridah kon pasal kehadiran ni nai bata. Jana si Musa sendiri pe lang boy mangidah nai bata secara langsung. Tapi itangar si Musa do dilo-dilo ni nai bata. Bahkan ketika nai bata mandilo si Musa, ihatahon do ijai, ihatahon do hubani si Musa, ase ulang dohor ia kunjai, jana isuru dohoma si Musa ase mananggali si patuni. Halani tanoh hajongjongan ay matanoh napasing. Totuon laho manggambarkon pasal hapasingon ni nai bata, kemahakuasaan ni nai bata. Rasa biar ay nai pataridah kon ni si Musa totu ay dalan laho menghormati Tuhan nai bata bahasa Tuhan ay matuhan na agung Tuhan na marmulia na maningon ipuji hita ipasangap hita bani yanan na tepat. Halanya marhitehon ni teks ni ambilan taon ipagol pa hutonga-tongata nini ihatahon ijon ay seng apitan ni Jehovah barang ise na manobut goran ni ibagas hapung ni uhur. Berarti lang adong ija itene marhitehon ni teks niya bilang taon pembelaan. Bani halak na manobut kon goran ni Tuhan na ibata secara sembarangan. Tapi halak na manobut kon goran ni na ibata secara sembarangan. Totu dapat uhuman sesuai humbani harosu ni Tuhan na ibata. Alanya hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus.
puji hita ma Tuhan ibagas nasitong ibagas bulat nyuhur jana ulang ipakehon hita goran ni Tuhan na ibata laho membenarkan parlahota nalang sitong ilobe-lobe ni naibata. Tapi mari kita tetap mengandalkan nama Tuhan sesuai hubani pamujiota marhitehon ni na menebutkan goran ni bani ianan na sitong bani ianan na tepan. Amin martonggo mahita. Terima kasih may sombahkon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Ibu haliham hanami ibagas hatamu bani panorangon. Marguguh matongon hatamu Tuhan na mangajari hanami ase tetap menebutkan goranmu bani ianan na tepat bani ketika hanami memuji pasangap konhan ibagas hasitongan. Marguguh matongon hanami bani na manoruskan gulup nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Jaloham matonggo namion marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus syapat hanami. Amin.